betul jenuh mantoru kalaya pakar payung agung mantu sa iba ngapaya mantan kalian dapat asma'a bismillahirrahmanirrahim kurang saksi niwai di upacara adat mapan cawan panganten persembahan puspita upacara adat dikawita. Jatuh rami ayeuna ginawancun buah kapunten manaun tata usaha buah buah daerah sakedap antosan heula buah ulut kasar nyebarkeun bewarat asa bunga banget ya Ini maya benjaman
Ibu Thank you.